Nigihe abamediyani is when the Midianites bari bamaze igihe barasuzuguye Abisirayeli. they despised the Israelites. Abisirayeli bari mu bibazo bikomeye. These two Israelites were in troubles. Kugeza naho bari basigaye batera imyaka. Until where they in their fields. Abamediyani bakaza kuyirandura. The Midianites came and uprooted them. Bari mu bibazo bikomeye. They were in great trouble. Mu mibereho yabo yose. In their ways. Bari bazinga Imana yarabataye ntizabagarukaho. They knew that God had left them. Bari mu bigeragezo bikomeye. They were in tests and trials. Kuko barwanwaga n'Abamediyani. Because the Midianites were fighting against them. Bakabica. And they killed them. Ucitse ku icumu nawe. And that one who survived, agahura n'ikibazo cy'inzara. he got a problem of scarcity. Ariko Imana umunsi umwe. But one day God, yitegereza ibibazo bari barimo. he is focused what the problem they're in. Yohereza marayika. And sent an angel ngajya mu rugo rwa Manasi. in the family of Manasseh. Aho ngaho kwa Yowasi. In Joash's family. Hari umugabo bita Gideon. There is a person called Gideon. Yari yazindutse mu gitondo cya kare kare. Just in the morning, yasekuraga ingano. when he was grinding, kugira ngo abashe kuzisha Abamediyani. so that they had Midianites. Kuko icyo gihe ibintu byose bakoraga. Because whatever they do, babikoraga vuba kugira ngo Abamediyani they should do batababona. in hurry those that they escape. Ariko yumva ijwi. And they had a voice. Yumva marayika aramubwira ngo yewe Gideyoni. And an angel told him, wa munyembaraga we. you are a powerful man. Imana iramuhamagara. God called you. Iramubwira ngo uyu munsi Today, kugize umucunguzi w'Abisirayeli. you are the head of the ndashaka gutangariza ubuzima bwawe. Haleluya. Umunsi waje gusenga. Umucunguzi Imana yabonye ku buzima bwawe. Haruza kurwanya izo ntambara. there is a courageous fighting. Zamura Imana icyubahiro. Raise up your hands and Zamura Imana icyubahiro. praise the Lord. Intambara umazemo igihe All kirekire. the troubles you are in, Intambara umazemo igihe the kirekire. battles you are in, Aba Bamediyani bamaze iminsi ku buzima bwawe. Imana irabahagurukiye. God is stand for them. Imana irabahagurukiye. God is fighting for them. Imana ihamagara Gideyoni. God called Gideon. iramubwira ngo yumva wa munyembaraga we. So you powerful man. Gideyoni agira ubwoba. Gideon was fearful. Icyamuteye ubwoba cya mbere. What feared him? yasanze mu muryango wabo. He was in the first one in the family. ari umuryango w'abakene. And there was poverty. icya kabiri. The second thing. yasanze ari we mutoya mu rugo rwo kwa Manase. Was the first born in that family. aravuga atabaye ari Imana. And he said that yakarebye n'abakuru banje. he may say the elder. yakarebye n'abantu bafite imbaraga. He may say the tall ones. imbaraga z'Abamediyani nzi. That powerful of that clan. n'ubushobozi bafite. And all the mighty they have. ninde wabashobora. Who can face them? ijwi rirongera riramuhamagara. And they called him. riramubwira ngo umva Gideyoni. He said that Gideon, wigira ubwoba. not fear. nijye Uwiteka. The one who called you. Imana I am the God. yaguhamagaye mu izina ryawe. witinya Abamediyani. uzagenda uko imbaraga zawe zingana. And go as your power is. ndashaka kukubwira iki. I want to tell you this. imbaraga zose waba ufite. The power all you have. uko waba ungana kose. Whatever you are. Imana yakubyazamo umusaruro. The God can use you. Imana yakubyazamo. ndiyo ntabwo Imana igendera ku mbaraga nyinshi. God can go with you. yashatse gukora. What he needs irakora. to do. irakora akavuga ngo amen. You can do. God can do whatever. zamura Imana icyubahiro. Hallelujah. haleluya. Hallelujah. niba ari abantu bari barateye ubwoba. If they are person who are fearful, ni abantu bitwa Abamediyani. that those images. umuhungu acumva ijwi. And when he heard a voice, ibintu byashoboka. and he said that it imbaraga was z'Abamediyani ndazizi. that the people I know their power. ntabwo nabasha kubashobora. I can't face them. ariko Imana irongera iramubwira ngo umva. And God also told you that listen. njye Uwiteka. I the Lord. uri mu ruhande rwawe. Am your side. Abamediyani uri kureba. uzabanesha mu nesi. hari ibyo ugiye kunesha. hari
sibo. Haleluya. Gutsinda mwako kagari. Haleluya. Byari byarubeye ubwoba. Imana iguhaye ubushobozi. You are going to defeat that. Zamura. Ushoboye byose uri intwari mu ntambara. You are mighty God, there is none like Tugushimiye you. kuri Imana ifite ubutware Because you are n'ubushobozi. God who Yes, have hallelujah. power. Urashoboye byose You are able kandi urakomeye. and you are mighty. Ngaho nyemerera unyobore God lead me. umwanya ngiye kumara imbere y'ubwoko All bwawe. the times I will be here. Aba bantu bafite ubwenge wabahaye benshi These baturusha, people, they are wise, they are ariko more wemeye than ko us. tubahagarara imbere. But when you are standing Icyo before, dusabye duciye bugufi imbere and yawe, we humble before you, Lord, umanura umwuka wera ari ukora. may Holy Spirit do work. Ibyubahiro byacu bibure haboneka ibyawe, Our honor may be done. kuko ni wowe ukomeye kurusha abantu bose. Because you are great God more than any Ngaho person. nyemerera ubane nanjye mwami, God be with me. kuko ntagufite ntago nashobora. Because without you I can't do Urakoze anything. rero kurabana nanjye. Thank you because you are going to be with Si me. ubwa mbere ngo utabaje ukanyumva, It's not the first time to call na upon n'uyu you. munsi ugiye kunkoresha. I know that today you are going to use me. Si amatitire nzanye imbere y'ubwoko It's bwawe, not titles which are bringing. si n'ubwenge mbarusha, It's not wisdom. ahubwo mpamagaye mwuka wera. But I call upon the Holy Spirit. Ciye bugufi imbere y'ubwoko I'm bwawe humble before your people ngo mbe igikoresho cyawe so mwami. that I may be your vessel. Ngaho nyemerera unyobore Read me, Jesus. mu izina ry'umwami wacu In Yesu the name Kristo. of Jesus Christ. Amen. Amen. Mureke dukomere Imana amashyi. Let's clap for the Lord. Abagiriwe umugisha wo kugira amaboko mazima dukomere Imana Those who amashyi. are blessed that they have your hands may clap for the Lord. Munyemerere twongere tuzamure ibiganza tuhereze uyu mwami icyubahiro. Raise up the hands and we praise for Jesus. Oya ndavuze ngo tuzamurire Imana I icyubahiro. said, raise up your hands. Imana ihabwe icyubahiro. Be praised. Nyemerera ngusabe wongere undebere umuntu mwicaranye, umurebe mu maso ntumutinye wo kabyara we, Face your umumbwirire neighbor ngo n'aka gasura ni ukubera Imana. face your neighbor and tell him that the way I am is because of God. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Nukumeze nukubera Imana. The way you are is because of God. Uku waramutse nukubera The Imana. way you are living is because of Iyi God. fesi ufite nukubera Imana. What you have is because of God. Ntago ari amashuri, It's not education. si no kuvukira ahantu hakomeye. It's not to be great. Oya ni Imana, ni No, Imana it's tuyikomera God, amashyi God, menshi cyane. God only. Let's clap for the Lord. Imana ihabwe icyubahiro. May God be honored. Nongeye kwishimira ko mpagaze imbere yawe. And I thank him because I'm standing here before you. Ni umugisha ukomeye It's a cyane. great blessing. Ni umugisha nagiriwe It's a blessing I had wo this guhagarara morning imbere yanyu. to stand before you. Benshi Many, mwicaye hano they are still seated here. mufite ubumenyi bwinshi cyane, You are wise and mighty people. ndetse muri n'abakozi b'Imana, And you are servant of God. ariko ni umugisha uhambaye But it is a great blessing kuri Sekazuba for me, Sekazuba, Imana ihamagaye ngo mpagarare imbere yanyu. that God called me to stand here. Ku bwanjye intekerezo zanjye For me, all my thoughts, tugendeye ku bumenyi, to be in my all thou knows. ntabwo ndi umuntu wahagarara imbere yanyu, It's not the person to stand before you, ariko kubw'imbaraga z'Imana but because the power of God, yavuze ko mpagarara imbere yanyu. He told me that I should stand before you. Ngaho kubera rero ari njye yashatse ko mpagarara imbere yanyu, That is because He wants you to stand before you. unyemerere untege amatwi Listen to me. kandi wumve na message nkuzaniye And isaha. listen the news I brought to you. Duhereze Imana icyubahiro. Let's praise the Lord. Rimwe nigeze kuja kubwiriza muri Kenya, One day I went to Kenya, mu mujyi wa Kisumu. in Kisumu town. Mva kuri hoteli nje mu rusengero. From hotel to the church. Nkigera ku rusengero, From to church, when I reached to church, ninjira mu rusengero I entered the church.
rwa rusengero runini cyane. This was a big church. Warinjiraga When you enter, hariya mu screening hariya manitse hariya, there were screens which hung. utari wagera mu rusengero Before you enter the church, bagatangira kukubona ukigera ku rusengero. they saw you when you are already in gates. Ninjiye mu rusengero When I entered the church, mbona abantu bakomya amashyi menshi. I feel people, they clap their hands. Harimo abantu bakomeye benshi. There were great people, there are many. Mbona bakomya amashyi. I saw them when they are clapping. Abagore bavuza induru. And the ladies were shouting. Ndangije numva ijwi riramanutse muri nge. And I heard a voice in me. Irambwira ngo Sekazuba. And I said, Sekazuba, Ayo mashyi ntago ari ayawe. these claps are not yours. Ayo mashyi ni aya Yesu wicaye muri weho. Jesus, why in you? Atari Yesu ntago bayakoma. When it's not Jesus, they can't clap for you. Nanjye koko ndatekereza. And even me, I think, Nibutse iyo navutse. when I saw where I came from, Sanga atari Yesu ayo mashyi ntago bayankomera. I think that when it's not Jesus, they can't clap Koko for muri me. nge numva ko ari Yesu wicaye muri Yes, nge. I understand that there is Jesus Sanga in niwe me. bakomera amashyi. That they clap for Jesus who are in me. Urugero rwa mbere, The first example, urwo rusengero that church, rwari rwicayemo abaminisita, there were ministers, rwicayemo abadepite. there are deputies. Ndebye ku mashuri When in education, nsanga ntayo mfite, was nothing. n'amashuri abanza nsanga ntayo. When primary, I have nothing. Ndebye aho navukiye When I go back to my history, nsanga naho ntibahakomera amashyi. even they can't clap for there. Ndebye igihagararo cyanjye When I saw my height, koko nsanga nacyo ntibagikomera nothing amashyi. can't clap for that. Ndangije numva ijwi, And I heard a voice of ni God. Yesu wamenye wicaye muri weho. That is Jesus who are in Ndashaka you. kukubwira iki? I want you. Yesu azaguhesha agaciro wowe Jesus will utakwiha. give you a value. Zamura Imana icyubahiro. Give glory to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Nshuti bavandimwe, You relatives, my igihe friends, tugezemo these times we are in, mureke icyubahiro cy'Imana let kizamuka. the glory of God, Jesus, be glorified. Haleluya. Hallelujah. Naricaye I sat down ngeze mu rusengero, when I read in the church, amarira aramfata. and I make a cry. Narira, I cried. nibuka aho navuye, I remembered where I came nibuka from, aho navukiye, and I remember where I born from. nibuka ubuzima ndimo. I remember the situation I'm in, Imana habwa icyubahiro. and I thought God be glorified. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka kukubwira iki? I want to tell you this. Uko abantu batagufata kose, The way people may listen to you, Imana izagufata ukurenza uko abantu bagufata. but God may give you a value. Icyo abantu batakubonamo cyose, Whatever people can't see you in it, Imana izakikubonamo. God will see it in you. Icyo abantu babona kutageraho, People what they know that you Imana can't reach izakoresha anywhere. ububasha bwayo ikigereho. God may use His might and He reach there. Uyu munsi twicaranye hano, Today you are seated here, ariko muri twe twicaye hano but why are you here? hari abantu benshi bicaye hano, There are many people are here. turi kureba uyu munsi, You see this day, ariko ejo habo bantu but bicaye hano tomorrow of these people who are seated ni ahantu here, hakomeye cyane, great is ni abantu great. bazubahwa, It's great. ni abantu bazahabwa agaciro. Uyu munsi turakuzi, Today they don't know you, ariko ejo ntabwo but tukuzi. tomorrow you don't know you. Na niyo mpamvu abantu bagomba kukwitondera. People may be careful about Uko you. waba umeze kose, The way you are, ukaba wubaha Imana, you humble before ibyo God. birahagije. That one is enough. Hallelujah. Reka tuganire ijambo riboneka mu Bacamanza. Let's read the word in Judges. Bacamanza igice cya 6. Judges chapter 6, Turahera ku murongo wa 13. 13th verse. Abacamanza Judges igice cya 6 duhere ku murongo wa 13. 6 verse Ugezeyo 13. yihute kugira nkoreshe iminota You may read for us who are neza there. kugira ngo n'abandi bavandimwe bari inyuma babone uko bakoresha uwo mwanya. We may use our time, and those who Aha. are before us also may. Ugezeho uzi gusoma neza adusomere.
Abacamanza igice cya 6 Judges chapter 6 murongo waho wa 13. verse 13. Aha. Yego. Amen. Yego. 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 Ongera uhere kuwo murongo neza usome neza nkuko ruhatangiye. Gideyoni aramusubiza ati mutwara Uwiteka niba ari kumwe natwe n'iki gituma ibyo byose bitubaho n'imirimo ye yose itangaje. Ntago ari kureba hariya nta tara rigeze neza. Yego komeza. Yego komeza. Yego. Yego. Sinjye ugutumye. N'abakirishi iki? Yego. Aboroheje. Yego. Nkunesha umuntu umwe igicariraho. Icara. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. For the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ariko hallelujah. Hallelujah. Abaje gusenga hallelujah. Came for prayer. Hallelujah. 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 Ndashaka tuganire mu gihe gitoya kwiri I jambo. want to tell about this word in few minutes. Ni igihe abamediyani It's when the Midianites bari bamaze igihe barasuzuguye Abisirayeli. they despised the Israelites. Ababisirayeli bari bari mu bibazo bikomeye These two Israelites were in troubles. kugeza naho bari basigaye batera imyaka. Until where they in their fields, Abamediyani bakaza kuyirandura. the Midianites came and uprooted them. Bari bari mu bibazo bikomeye They were in a great trouble. mu mibereho yabo yose. In their ways, Bari bazi ngo Imana yarabataye they knew ntizabagarukaho. that God had left them. Bari bari mu bigeragezo bikomeye They were in tests and trials. kuko barwanwaga n'Abamediyani Because the Midianites were fighting against them. bakabica. And they killed them. Ucitse ku icumu nawe And that one who survived, agahura n'ikibazo cy'inzara. he got a problem of scarcity. Ariko Imana umunsi umwe But one day God, yitegereza ibibazo bari barimo, he is focused on the problem they're in, yohereza marayika and sent an angel ngo ajye mu rugo rwa Manasi, in the family of Manasseh. aho ngaho kwa Yowasi. In Joash's family, Hari umugabo bita Gideyoni there is a person called Gideon. yari yazindutse mu gitondo cya kare kare, Just in the morning, yasekuraga ingano when he was grinding kugira ngo abashe kuzisha Abamediyani, so that they had Midianites, kuko icyo gihe ibintu byose bakoraga because whatever they do, babikoraga vuba kugira ngo Abamediyani they should do batababona. in hurry those that they escape. Ngo ariko yumva ijwi, And he had a voice, yumva marayika aramubwira ngo yewe Gideyoni, and an angel told him wa that munyembaraga we, you were a powerful man. Imana iramuhamagara God called you iramubwira ngo uyu munsi today. kugize umucunguzi w'Abisirayeli. You are the head of the Ndashaka gutangariza ubuzima bwawe. Haleluya. Umunsi waje gusenga. Umucunguzi Imana yabonye ku buzima bwawe. Hari umucunguzi Imana yabonye. Hari uje kurwanya izo ntambara. There is a collective fighting. Zamura Imana icyubahiro. Raise up your hands and Zamura Imana praise God. icyubahiro. Praise the Lord. Intambara umazemo igihe All kirekire. the troubles you are in, Intambara umazemo igihe the kirekire. battles you are Aba in, Bamediyani
abadayimoni bamaze iminsi ku buzima bwawe Imana irabahagurukiye Imana irabahagurukiye Imana ihamagara Gideyoni iramubwira ngo yumva wa munyembaraga we Gideyoni agira ubwoba Gideon was fearful. icyamuteye ubwoba cya mbere What feared him? yasanze mu muryango wabo He was in the first one in the family ari umuryango w'abakene and there was poverty. icya kabiri The second thing yasanze ari we mutoya mu rugo rwo kwa Manase was the last born in that family. aravuga ati abaye ari Imana And he said that yakarebye n'abakuru banje he may say the elders, yakarebye n'abantu bafite he imbaraga may say the tall ones, imbaraga z'abamediyani nzi that powerful of that clan, n'ubushobozi bafite and all the mighty they have. ninde wabashobora Who can face them? ijwi rirongera riramuhamagara And they called him. riramubwira ngo umva Gideyoni He said that Gideon, wigira ubwoba not fear. nijye Uwiteka The one who called you, Imana I am the God. yaguhamagaye mu izina ryawe You by name. witinya abamediyani I not fear them. uzagenda uko imbaraga zawe zingana And go as your power is. ndashaka kukubwira iki I want to tell you this. imbaraga zose waba ufite The power all you have, uko waba ungana kose whatever you are, Imana yakubyazamo umusaruro the God can use you. ngiyo ntabwo Imana igendera ku mbaraga nyinshi God can go with you. yashatse gukora What he needs irakora to do, irakora akavuga ngo amen you can do. God can do whatever. zamura Imana icyubahiro Hallelujah. haleluya Hallelujah. niba ari abantu bari barateye ubwoba If they are person who are fearful, ni abantu bitwa abamediyani there are those images. umuhungu acumva ijwi And when he heard a voice, ibintu byashoboka and he said that it was imbaraga z'abamediyani ndazizi that people I know their power. ntabwo nabasha kubashobora I can't face them. ariko Imana irongera iramubwira ngo umva And the God also told you that listen. njyewe Uwiteka I the Lord uri mu ruhande rwawe am your side. abo bamediyani uri kureba uzabanesha mu nesha hari ibyo ugiye kunesha hari ibyo ugiye gutsinda uwo mudugudu hari ibyo ugiye gutsinda n'iyo sibo haleluya gutsinda mwako kagari haleluya byari byarubeye ubwoba Imana iguhaye ubushobozi ugenda izo ntambara You are going to defeat that. zamura haleluya ariko zamura icyubahiro cy'Imana haleluya Hallelujah. iramubwira ngo uzabinesha That you are going to defeat them. izo ntambara ubona Those battles you are Imana igiye kuzinesha imbere y'amaso going yawe to defeat them. ibyo bigerageza umazemo igihe Imana igiye kubikura ku buzima bwawe haleluya Hallelujah. uzabura Imana icyubahiro Clap your hands. haleluya kebuka mu maso ya mugenzi wawe kebuka mu maso ya mugenzi wawe Your friend. kebuka mu maso ya mugenzi wawe mubwire ngo hari intambara agiye gutsinda hari intambara agiye gutsinda hari intambara agiye gutsinda zamura haleluya haleluya intambara agiye gutsinda abamediyani agiye gutsinda vuga ngo agiye kubatsinda vuga ngo agiye kubatsinda vuga ngo agiye kubatsinda hari abatugiye gutsinda zamurutya haleluya akagabo gahimba kandi kataragira gate kataraza yasibuno Hallelujah. burya sibuno burya sibuno gamwa garutse kujya mu bukwe wacu ku ishamba I went there in a wedding in our home aho mvuka where I came from. bwari ubukwe bwo mu cyari wacu There was a wedding there in village. parika imodoka There I parked my car. abantu baza biruka People they came running noneho baraduhagurukije ngo tuje tugere muri gahunda yo kurya and they take us to dinner. nabonaga abantu bose bandangariye bari kureba nka People were seeing and showing us that they are seeing me. nari mfite inzara
I had hungry, noneho ngira ikibazo, but I had a problem. bampagurutsa nk'umuntu w'umunyacyubahiro wa mbere ugeze mu cyaro ngo nje kwarura bwa mbere. They take me as honorable people to go and ndavuga nti rero ibintu ngiye kubakorera, and I said what I am nubwo nshonje, though I'm hungry, ngiye kwihagararaho, I'm going to ndatahura dukeya nk'abanyakigali, and I'm going to ndashyiraho dukeya nk'abanyakigali. ngeze ku muceri, when I go to rice, ndawusimbuka, I jump it kugira ngo mbereke ko nawuhaze. so that I am fed. ngeze ku dufiriti, I go to I take 3. nshize ku nyama, When I go to meat, nshyiraho kamwe gatoya, small and nshyiraho dukeya, small, baba yanteruje, and they tell me, akanyama nkarumaho kabiri ngasubizaho kandi and nshonje. I take a small silver, barangije barongererana, and they say burya nta bintu Imana idashoboye. that nothing is possible. inzara yabagayo, kurya bagasigaza. Now they haleluya, hallelujah. zamura Imana icyubahiro, zamura Imana icyubahiro. haleluya. uyu munsi wa none ndashaka gutangariza ubuzima bwawe. I want to tell you, izo ndambara zimaze iminsi zaragucecekesheje, izo ngizo Imana igiye kuguha ububasha, God has izi Imana igiye kuguha ububasha, izi Imana igiye kuguha ububasha. aho bakwakiye agaciro, whatever they aho bakwakiye agaciro, Imana igiye kuguhera agaciro. Haleluya, haleluya. Imana igiye kukwemera. God is going to honor you. Gideyoni Gideon, yiga tekinike, he had a technique. ndashaka ikimenyetso kigaragara ko ari Imana yavuze. He said that I need a sign that God has said. yohereza abatasi kugira ngo bajye gutata ikigo And cy'abaganga. sent us spies to spy for that praise. hari nijoro, It was night. noneho b'Abisirayeli bagiye gutata Abamediyani, Those Israelites who wanted to spy the Midians, bumva abaraye ku burinzi ingabo z'Abamediyani. when those Midians was at night, imwe iri kurotorora indi ati ngize inzozi, and telling him a dream he had at night, ati mbonye ihema ryacu ribirindutse, that I had our tent when is round, mbona riguye rigaramye, and fallen when is up down, kuko n'ibicuro byari byabagezemo, because also the sea was bari there, bamenye ko Imana yongeye kugaruka mu Bisirayeli. and they knew that the God also is Israel. umwe abaramubwiye ngo One told him ngo yabonye irobe ry'umutsima wa sayiri rigwa ku ihema ryabo, that he had a portion of it, ngo rya hema riba riguye rigaramye. and when is up down, undi aramubwira ngo another one told iyo ni inkota ya mwene Yowasi bita Gideyoni. that a sword of Gideon. wavuze ngo amen. ariko Hallelujah. ndashaka kukubwira iki, I want to tell you this. uyu munsi byakurwanyaga You know what is bitangiye fighting you. kumva ibicuro kugiye kubinesha, bitangiye kumva ibicuro kugiye kubinesha. hari ibicuro byatangiye kugaragara, hari inzozi bamajije kumva. zamura haleluya. ariko ndimo ndihuta, I'm in ndimo ndihuta, hurry. noneho wamaze kumva za nzozi. When they had those dreams, bamwe bari bagiye gutata, those who are going to spy, bahita bamenya ko Imana yabagarutsemo, you knew that God is baraza there. batanga ubutumwa kwa Gideyoni. And they go to give a Gideyoni arangije aravuga ati burya nibyo Imana iri kumwe nanjye. And Gideon knew that God zamura is Imana icyubahiro. uyu Hallelujah. munsi wa none, Today, uyu munsi wa none today, ugiye gutanga ibimenyetso ko Imana yagarutse ku buzima you are bwawe. going to have a sign in you. Haleluya. Hallelujah. Herutse kuvuga igiswahili, mvuga n'umuntu igiswahili ndi mu rugo, I had a With conversation with a person with Swahili. numva mbona umudamu wanje aje kunyumva. I had my wife listen to me. ndakivuga mvugana n'umutanzania igiswahili. I talk with a Tanzanian man, haba n'umugore wanje ari gucuma ari kuza kunyumviriza. and my wife coming to listen abaragiye abwira abakobwa babi wanje bati umugabo wanje yateye and imbere, going to atari tell kuvuga the n'indimi daughter ntazi umugabo wanje yateye iki that imbere. my husband is now bavuze ngo amen. ariko Hallelujah. haleluya.
zamura Imana icyubahiro ariko. Haleluya. Ongera umundebera umubwira ngo hari ibyo Imana igiye gusobanura, hari ibyo Imana igiye gusobanura, hari ibyo Imana igiye kwigizayo. Zamura haleluya, zamura haleluya. Haleluya. Kanihuta akantu gatoya ndangiza iyi nkuru ya Gideyoni. so that I may finish this story. Imana imutegeka kujana ingabo zose ku mugezi. And God told him to take the army to mu ngabo zageraga ku bihumbi 3,000, all the 3,000 abonamo abantu 300, and the 300 were chosen. arangije And after, Imana imubwira tekinike uko bazarwanya and Abamediyani. God told him that how they fight the Amalek. Bamara iminsi basenga ari ingabo 300. They had to pray those nights. Noneho Imana ibwira Gideyoni uko And bazarwana. God told the Iramubwira ngo muzagende mufate muri n'ibibindi that go and get pot and they are muzenguruka inkambi y'Abamediyani. and you surround them. Gideyoni abwira za ngabo 300 Gideon told those ngo armies, nitumara kuzenguruka iyo kambi and when we are around those tanks, nzavuga ijambo rimwe gusa. say one word. Bwira mugenzi wanjye ijambo rimwe gusa. That's just one word. Hari ijambo ribonetse rimwe gusa, There is just one rimwe word. rigiye gutsinda abanzi bawe. That God is Ijambo rimwe gusa just one rigiye word. kurangiza intambara. Ijambo rimwe gusa rigiye guhindura amateka yawe. Ijambo rimwe gusa rigiye guhindura isura yawe. Ijambo rimwe gusa rigiye kuguhesha agaciro. Zamura haleluya. Just one word. Hallelujah. Just one word. Ijambo rimwe gusa. Just one word. Arababwira ngo nimvuga ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni, That is because my son and kubw'Uwiteka Gideon. na Gideyoni, Because of Gideon and God. mufate bya bibindi mukubite hasi. And I tell that Bamaze God- kuzenguruka inkambi, and after you bari bikoreye ibibindi n'imuri, they take bari babyikoreye. Haleluya. Bamaze kuzenguruka Abamediyani, and when they bamaze kuzenguruka ingabo and z'Abamediyani, they entered the Gideyoni yavuze ijambo rimwe gusa, and the God said, aravuga ngo kubw'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Umva ngutangariza ijambo let rimwe. me tell you this word. Uhereye aka kanya From now, ijambo rimwe gusa just one word. rihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Change your history. Haguruka dusenga Imana, Rise up and we pray. haguruka dusenga Imana. Rise up and we pray. Ijambo rimwe gusa Just one rihinduye word. ubuzima bwawe. You may change Hari your life. intambara zirangiye, There is a hari battle Abamediyani bavuye ku buzima of bwawe. the enemies. Zamura Imana icyubahiro. Raise up your hand and Amaboko give. yawe hejuru. Mana mu izina rya Yesu, Father, in the name of Imana Jesus, y'amahoro, you are God of honor. tumaze igihe kirekire Take long. mfite Abamediyani ku When buzima we bwacu, have enemies on our ariko way. aka kanya But kanone right now, tahanye intsinzi ko dutsinze we have a Abamediyani. victory because of Hari God. Abamediyani bavuye ku bagabo, There is enemies hari on our Abamediyani way. bavuye ku bagabo, Enemies on hari our way. Abamediyani bavuye ku bagore, Enemies hari on our way. Abamediyani bavuye ku bagore, Enemies on hari our way. Abamediyani bavuye ku bakobwa, Enemies on our hari way. Abamediyani bavuye ku bakobwa, Enemies hari on our way. Abamediyani bavuye ku basore, Enemies hari on our Abamediyani way. bavuye ku basore. Intambara zirarangiye, intambara zirarangiye, agasuzuguro kavuyeho, agasuzuguro kavuyeho, twongeye guhabwa icyubahiro. Uhereye aka kanya, uhereye aka kanya, ibendera rirazamutse, ibendera rirazamutse, ikiganza rirazamutse, ikiganza rirazamutse, ikiganza rirazamutse, ongera cyane ngo rirazamutse, ongera cyane ngo rirazamutse, ongera cyane ngo rirazamutse. Zamura haleluya cyane, zamura haleluya cyane, sakuza cyane. Urakoze Yesu, urakoze Data, urakoze Jehova, urakoze kubikoze, urakoze Yesu. Thank you, Sante Lord. Baba, You are mighty Jesus. urakoze ko ari ibendera Thank you rizamutse, because you are with us. urakoze ko ari akarengane uvanye ku bagabo, Thank you because you take our urakoze ko ari all. akarengane uvanye ku bamama, Thank you, Father. urakoze ko ari akarengane uvanye ku Thank you bakobwa, because you take all urakoze the ko ari battles. akarengane uvanye ku Thank you basore. because you take all the Ibyo bari bazi ngo battles. ntibizashoboka, uyu munsi wa none ndatura ngo birashobotse, ndatura ngo birashobotse, vuga ngo birashobotse, vuga ngo birashobotse, sema birashobotse, vuga cyane ngo birashobotse, vuga cyane ngo birashobotse. Umuriro Imana amashi, komera Imana amashi, komera Imana amashi, birashobotse. Amen. Urakoze Mana, Thank you, Jesus.
Jesus. urakoze ko bishobotse Thank him because he is mu possible. izina ry'umwami wa In the name Kristo of Jesus w'i Christ. Nazareti. In the name of Jesus Christ Vuga of ngo, Nazareth. Amen. hagarara Stand up. ngaho kebuka mu maso ya mugenzi we mwicaranye. Face your neighbor hita umuhobera and hug her. mubwire ngo uhuye n'ibisubizo byawe, Say that hura you n'ibisubizo receive. byawe, Receive acira iminyago your yawe, answer. acira iminyago yawe, Say that you acira receive iminyago your yawe, answer. acira Receive iminyago your yawe, answer. acira Receive iminyago your yawe, answer. acira iminyago yawe. Harimo sitara balibele pakerebesa. Receive your answer. Turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi. Thank you and we clap for you. Reka twongere dukomere Yesu Let's amashyi. clap again for Jesus. Abantu muri kwicara, Those who are seated abantu muri kwicara nta mwanya na muke dufite wo kwicara. have no time to sit. Please help us. Haleluya. Ikibazo dufite ntabwo abantu bajya bamenya igihe cy'Imana. Bwira uwo muntu ngo ni igihe cy'Imana. People, they never know the time of God. Tugiye kwitegura kwakira intumwa y'Imana, We are going to receive a servant of God, Apostle Ngarambe. Apostle Ngarambe. Nta muntu wakira amavuta y'intumwa yicaye. No one can receive a servant